di hamuna dua boruku do helakku nunga majalo donga persarpeo kamu nak kisya joroni debata mari hite na posona. Jadi di bagasa sadarion di bulan narenggan di hari naulion nunga resmi hamu gabe marumah tangga naik baru. Jadi bolo marumah tangga naik baru bolo kuncina ikon merdame. Itu salah satu kunci di rumah tangga merdame. Masih paululuan. Selalu ada komunikasi. Bolo adong permintaan di si istri harus dikasih tahu sama suami. Bolo ada permintaan di suami harus diketahui oleh istri. Makanya saling berkomunikasi yang baik. Bolo nung merumah tangga nadame rezeki be iko pasti doro siat Tuhani. Jadi olanido jonok go pedek go kono ko ata mukira gudang go pian non naka namangaleon poda manak sipasingot Tuhamu. Jadi olani ma dame nasumurung ima buat kamu di keluargamu na tuaria akan anangro. Jadi kami udang do siap paran ni opusi maritan. Ramero do naborum inong udam. Ramero kami sudah sodot per do akan naborum rodo do akang gim. Anong do kono kusaotik tu ibotokku. Tetapi itu do tamu lagi. Borkon jolma si boy si pasingoton don. Buroko pesangoni alana tiki kuliah mana di Medan. Ijolok kudo tolutam. Imam buat sarjana nasional. Jadi on borkon jolma si na boy do si pasingoton. Alai boru manurung boto amuru rakan. Unang boru manurung, unang gogo lau mangaju boru manurung. Memang bolo marga manurung tu boru manurung. Sangat-sangat naholongan marbur. Sudah foto saya urasa bolo di taka marga, bolo marga manurung naholongan marbur. Jadi nangolo boru manurung, bolo di imur-murui palapalan. Nah, jadi naoroko jadi pasingo ma itu parumaimon dengan nangit. Ngaurokon nakin. Jol masyalo ipoda do. Iyo. Alana ijabunami do tiki kulion di Medan. Jadi songoni majoda itu dah harap doro anami asa juamu parumah munaon ate. Nah, jadi jadi areng doro nokku songonan dok ngisi tua-tua. Emes tabatua mainna parlinggoman ni si borok. Amat tadi batado siliat tua horas mangita saluna di barorot. Pinatikon ina hujur tuto pinitepian. Tu dia pia helak kumangalak kado boruku. Saya tuhat tamang lihat diamu akabar saulian. Adong dosa ada istilahnya pantun don dah. On ala perbawang awon edo kukamuan non adong sonon inamu kan. Jadi bolo nyon patukon na boy do orang na tayo na tua-tua don. Bawang putih, bawang merah. Bos bawang Medan. Molo nung dapot nauli, so tunghamu gabe seraka. Matutu. Artinya, bolo seraka unang ingin menguasai hak orang lain. Nah, jangan ingin menguasai hak orang lain. Yang sama kita lah. Bolo dapok muna ka istilahnya ka pemimpin. Olah. Unang non gabe las lomo-lomo mak kata itu ka bawah tidak enggak boleh. Jadi jadi songon hami no yang pas ulus mahami kan. Jadi songon nai ataon ulus on. Ulus nami songon hata ni ulus nai dokon na tua-tua. Ulus na gajang. Ulus toro rambu. Saya gajang mau murmuna tu joloanon. Jadi torok ma akapino parmu. Jadi arong do bisa na bintang na rumus main na tubun na sumorop.
anak pedia mururis baru betok toro. Jadi pas atau nama ulus tuamu asa bir Iya, kamu tambay. amang dia mah pak pamantu. Jadi amang pergual pargot sinami. Asa ba asa kemapaudanan na boruna punguma son poparan ni na tua-tua ima opusi maritan. Las pasat ulos mahami di son. Baik kamu aja amak pergual pargot si na opar tu si.